Khawvel chan chin hi han thlirila Hripui Rapthlak takin MIHRINGTE SUATTU thu hi akhat moi tokin hmuh tur awm ve renga history thlak dang lam dor khopa Rapthlak te civilization ralmai la khopa Hripui Rapthlak takin asuat mang deuh thak te po hriat tur awmani tuntuma hian prehistoric hun atanga vawiin thlenga Khawvel MIHRINGTE SUATTU Hripui Rapthlak zual somni te kan tar lang le don ani prehistoric epidemic sarka 3000 BC China ram mar chaklama khian kumsanga zeta upa in pakhat an lai chua chuan ruro thahnem tak mai alo om teuh maya heta tang hian Hripui Rapthlak takin helai hmuna mihring cheng te hi asua samani rin na alo om ta a he Hripui awanga thi te hi in pakhata da khom an ni a he in a ruro an hmu chua te hi nopang lerol te le puitling te ruro ani awangin he hri hian apuya pang alian ate azualem lo hle ti a hriat the ani archaeologist te le anthropologist te rin dan chuan he Hripui hi arang em maya pangai taka hanin phum man po in an khosalo ni an ngaya hetianga hri alian chem hnu hian helai hmun a hian tu ma an khosa zui talawani helai hmun hi hamin mangha ti ni in China rama prehistoric site humhal thatber te jinga pakhat ani ve ta ni hamin mangha an hmu chu hnu loka hian China mar chaklama tho khian prehistoric hun laya miruang tam tak an phum khom na hmun pakhat an hmu chuak le boka chulai hmun chu miao zigao ti ni ve thungin heng an thil hmu chu te atang hian prehistoric hun lai khan heng lai vela hian Hripui Rapthlak tak hi aleng chiam to ani ti kan lo hre thei ta ani Plague of Athens 430 BC Sparta ho ne na anin do tan atanga re vaklo kum BC zali som thumna khan Greek ho khopui ro pui tak Athens sa chuan Hripui Rapthlak tak kum nga chung te ngot mai aleng chiam maya then khadrin dan chuan hemitum hian mi nuai khat chuangin an thi pui ani Greek historian Thucydides chuan mihring hrisel thapa ngai takte hi thok le khata an lu chu aron savaka an mi te chu na sataka ron senin kang turang mai hian aron oma an shok le an le tang te chuan thi ron chuakin mihring pa ngai po hi anang lo hiala an thoarin chem em mai bok tin he hrileng in MIHRINGTE angai sakdan chanchin alo zia kane scholar then khat chuan Athens khopuya mihring tam lutuk in ek chebeng na salutuk chuan kha hri kha akai chuak ni te an ringa khatianga Hripuin anwai lai po khan Sparta sipai huai sen te le chak tak tak te chuan an la ron beireng thowa anin hum him na kul long walls an ti chuan BC zali palit na thleng khan Athens khopui chu alaveng him ve ram ani bera ma se Hripui leng kara chuan han tran re ngai na om ta lo chu Sparta ho laka Athens chu atlom ta nge ani Antonin Plague edi za somruk panga atanga za somriat Rom sipai te ral run lo ho chu ramzau takla in lim takin lo ho ma se an mani na sataka suwa samtu tur hrilho om tak an lo hon tel tlat mai April Pachi Manchester Metropolitan University a Roman History Senior Lecturer in kumsang ni som pasaria publish Disability in Antiquity ti Asia dan chuan Rom sipai ho in hri an ron hon kha Antonin Plague ti ni in zong hri smallpox ang deuh hian ni a Roman lalram chunga mi maktadoi nga zete chu asuat der mai ani historian then khat te chuan Parthia indona azo nuwa an lo ki le khan Rom sipai te khan he hri hi an ron hon ni nan ngaya he hri in asua samchiam nu hian Roman Empire po chu anging ve na sa hle maya chuti lai tak chu an hmel ma te tan hun tha alo ni ve bok sinen edi za somriat nuwa chuan thual chung indona te alo chuaka barbarian hoin anon run ve ngal chat mai bok nen Roman Empire chu tlu le din a form chota ani ber mai Plague of Cyprian edi zan hi somnga atanga zan hi somsari pakhat Plague of Cyprian anti hian ni khathil thu lekin Rom khopuya ringot mi sanga vel asua der maya heti hun lai Carthage kho bishop Cyprian chuan he Hripui hi Khawvel top tur chin chiana ni e alo ti hialani archaeologist ten kumsang ni som pali khan lakzora he Hripui awanga thi te ruang an halral velo an taksa chinaya cha taka zut vek thanem takle he Hripui len hun lai mi chinai siamna atana an man thuk pathum an muchuaka Hmanlai huna kha chuan natna in kai chon theilaka an himnan ti in
hri awanga thi te taksa chu hetiang hian chinai mangin an lo song bol ve thin ani hrileng angin kan han soi mai takna a mithiam te chuan he natna hi hrileng han ti tur chi ani le ni lo hi an cheng bik lo ani Plague of Justinian edi zanga somli pakhat atanga zanga somli pahnih Byzantine lalram kha bubonic Hripui bubonic plague in asua samvak maya anu le zela po hunbin e dewa lo thleng le zelin mi then khat ngai dan chuan kha Hripui awang khan khati Hmanlai Khawvel mi pui za som khan an thi pui ani he Hripui hi anua Byzantine Emperor Justinian ming choi tir ani ta nge nge ani Emperor Justinian aro rel chung edi zanga som ni pasari atanga zanga som ruk panga inkar hian anro puiber hun tong chawin lalrampo Middle East atanga Western Europe thlengin anzau bokani khati Hmanlai an lalram khopui Constantinople tuna Istanbul Turkey a cathedral ro pui tak Hagia Sophia antipo hi sak ania Emperor Justinian hi Hripui hian manve in adam chuak lawa mase he Hripuin anwa jiam awang hian alalram bung then khatte chu achan phanual thungani The Black Death sanghajathum somli paruk atanga sanghajathum somnga pathum Europe ram mi pui za ve vel zette mana Europe history thlak dang lam dor tu he Hripui Black Death anti hian Asia ram atanga Europe ram thlengin a fangkol vela asul nuwa chuan trale ha thialna a thleng hi ani zel mai ani mithi anom zoi zoi reng mai sia thlan lai tangial po a hau taka wangin arwalin thlan pakhata te anin phum ru mai thin ani he Hripui hi bacteria chikhat Yersinia pestis in athlen ani a saju atangin uili kan tiang chi te hian lokai chhongin chumi hnuwa mi hringin an lokai vele ta nia hriat ani a wani thlak takin tuna chuan heng bacteria te hi an mang ve to ane Kokolizli epidemic sanghazanga somli panga atanga sanghazanga somli pariat Kokolizli epidemic hi hemorrhagic fever wangalo omni in Mexico le Central America chengmi maktadoi som panga vel SUATTU ania Kokolizli ti hi Aztec tong ni in zuwa pest tina ani tun hnaya he Hripuya wanga thi te ru ro anjir chena an DNA te an anjir chen chuan hengmi te natna hi bacteria chikhat Salmonella subspecies Salmonella paratyphi C in athlenani ti an hreta a heng bacteria te hi khosik puina na thlen theitu te ni in hetianga na te chu an khosik asang em a dehydration te nein pumlama harsatna te an nei thin boka voini thlenga kanla buaipui natna te zinga pakhat alani verengani American plagues 16th century American plagues anti te hi Europe lama natna then khat European explorer hoin America an putlu te an nibera heng hri te hi zong hri smallpox te po telin Inca civilization le Aztec civilization tluk chiat marshet vela leng te kha an ni a khati Hmanlai khan Western Hemisphere ramle lung lo lua tu masa za som kwa zet te chuan khang hrileng te kha an thi pui nia chutani Spanish hoin Inca lalram te le Aztec lalram te olsam taka an lak thei mai na chan po kha heng hrileng te wang hi nia ngai thei ani a Hernan Cortes sakai hroi Spanish sipai ten sangha zanga som pakwa khan Aztec ho ko pui tinok titlan chu an la a Francisco Pizarro kai hroi te point Incas lalram chu sangha zanga som thum pahnia an lo chu cheve le boka hetianga Aztec pasal tharwal tele Incas pasal tharwal te Spanish ho lakari an din hlei theilowa an tlom duai na chan hi zirmi te chuan khati Hmanlai Hripui leng na salu tu khan na sataka asua samwang ani e antia chutiang bokin Britain France Portugal le Netherlands lama cheng aram le lung luatu masa te po kha explorer ho lo ma chan tura chakna an nei lo em chan po Hripui lengin anoi na salu tu wang vek ni in an shebok ane The Plague of London sanghajaruk somruk panga atanga sanghajaruk somruk paruk Great Britain a Hripui Black Death na sataka alen nun ber chu King Charles pani na howa London atanga an chu huk tuma thleng ania he Hripui hi kum sanghajaruk somruk panga April tha a loin tanin fur kholum uap chur mai hnuaya chuan alo dar huk mai ane he hri hi saju atanga uili in an kai chon chuta tanga MIHRINGTE alo dar ta ania Hripuya re meu chuan mi nuai khat zetin an thi pui der to a London a phei chuan ami cheng za som panga lai an thi nge nge ne
heng hun lai hi London khopui tan kum chiat kum ani ve shim shim mai September ni sanghazaruk somruk paruka kang mai Rapthlak tak chuakin nili zet khopui chu akang lu maya khopui mun tam tak chu akang ralvek nge ani Great Plague of Marseille sanghazasari somni atanga sanghazasari somni pathum historian te soidan chuan Marseille Hripui Rapthlak tak alen lai hian Mediterranean chaklama tanga local bungrua thanem tak phur long pakhat Grand Saint Antoine anti chu Marseille French a hian cholti rania heti lai hian Hripui laka an him theinan helong po hi anlo guarantin ve nge ani he Hripui po hi sazu te atanga uihli lamchi ten an kaya tang thawa lo dar ania he Shileng hirang takin adar le chiam maya kumthum chung te meu alen hu chuan Marseille le achevela mi nuai khat chuangin anlo thi pui le der to mai ani an chu dan phei chuan Marseille cheng mi za somthum lai chu he Hripui awang hian an boral ani Russian plague sanghazasari somsari tanga sanghazasari somsari pahni Hripui Rapthlak takin kumthum chung te ngot Russia khopui Moscow a han su samzet chu Hripui lawari takloin khar khip to mi puite chu thin rimin an wak chuaka mun tina boina an chok chuaka ni ber mai Archbishop Ambrosius Peichu in khom tura mi pui alo ko khoma wangin tha antum hialani Empress Catherine panina Catherine the Great anti bok Peichu he Hripui wang hian poisak engma nei to lo khopin abedong man hiala Moscow thil siam na mun pui factory zong chu rang taka in son chuak vek turin thu pek te a chu rum mai ani ma se he Hripui top nu hian he a thu pek hi asu le ta a Hripui han re fel meu chuan alo bera mi nuai khat vel chuan nunna anlo chan man der to mai ani Philadelphia yellow fever epidemic 1793 kum sanghazasari somko pathuma Philadelphia United States a yellow fever alen tum hian official te chuan rindan di lo de mai an nei pe kani oma chu he na hian an sal chor ho aman velo an ti ani ma se hei hi alo dik lel dewa African origin nurse pakhat chu he hria wang hian adam lo ve ani ome he na hi thosi in an pudar ania hemikuma Philadelphia kholum le borol nong chur mai chuan a hin chuan ni berina lang thlasika lo thot meu chuan thosi te po an lo kiang ta a he Shileng po hi are zui ve ta mai bok ani mi sanga chuang ero chuan an lo thi pui man der to thung flu pandemic sangkhazaria somriat pakua atanga sangkhazaria somkua Khawvel alo thang ve zela inkalpona kong thar lo ve zela wangte chuan influenza virus ten ol sam takin Khawvel hun sang mi puite arwalin du tokin aswa sam the pha thunga kum sangkhazaria somriat pakua atanga sangkhazaria somko chunga Hripui leng po hiam thatlem te chungin Khawvel tuam chuakin mi makta duai khatvel zet chu than mual lama athon liam le ane Russia a case masaber hi hriat ani a chumi nuwa St Petersburg le achevela darngalin Karlova Khawvel atuam chuak ane American polio epidemic sanghazakwa somparu kum sanghazakwa somparuka America rama zengri polio alen tum hian New York khopuya aloin tana mi sieng ni sang sari vein mi sang rukin an thi puyani he ri hian no panglam amana sa emema he ri veidam chuak le tam takten an pian sul phabok he hidan na vaccine hi sanghajakwa somnga palia an sian chu ma kha chuan akha to kin ve hriat tur anom renga vaccine siam chu a han ni ta hnuwa chuan United States a chuan hriat tur om tamang lova US a he ri ve an hriat hun ber chu sanghajakwa somsari pakwa khan ani zengridan na vaccine hi Khawvel puma man ani to thona in vaccine hian he natna hi titlem to viau ma se he Khawvel atanga nuai boral thak hlei thei chu ala ni big lo ani Spanish flu sanghajakwa som pariat atanga sanghajakwa som ni he Khawvel chimlam tuipui atanga martop not pol thengin kum sanghajakwa som pariat atanga sanghajakwa som ni chunga Spanish flu Shileng hi mi makta duai zanga velin antuara heng zinga mun nga athena mun khat chuan an thi pui ani nammol kan hanti ho then khat phei chu mangmai lo thon oma an din pha hialani he Shileng hun lai hi indo pui pakhat na hun lai chho ania mi puin ei tur tha an humang lowa sipai te khat be na hnuaya an kun reng mai bok nem
he ri hian heti takana sa hian Khawvel mipui asopha ni in alanga ahminga hian Spanish flu ti ni ma se he ri hi Spain atanga lo chuak ani chuang lowa Indo pui pakhatna lai khan Spain chu neutral ramania press mi te po khwa khir ani velem lo awangin he hriui te po ma taka Khawvel hriata an puang zar theizela chuwang te po chuan Spain a hian he ri hi leng big riawa hriatna te alo omawangin ahminga po Spanish flu alo ti phata dei thung ani Asian flu sanghajakwa somnga pasari atanga sanghajakwa somnga pariat Asian flu po hi influenza awanga Khawvel puma boile na pakhat ani vele a China atanga lo chuang ni in mi makta duai khat chuang in he ri hi an kai ni Centers for Disease Control and Prevention in a chinche danin henat na hi aron dar chu khan Singapore February sanghajakwa somnga pasaria moni a Hong Kong April sanghajakwa somnga pasaria mule ni in United States Hripui kam a khopuyate sanghajakwa somnga pasari ni puilai khan mu ani vele bok Khawvel puma mi makta duai khat le nuai khat chuangin an thi puya USB ka ringut po mi nuai khat sing khat sang rukin an thi pui ani AIDS pandemic and epidemic 1981 to present day kumsanga jakwa somriat chawashia tran ani atang khan AIDS vei hi mi makta duai somthum panga bor anom to a AIDS thlentu HIV anti hi sangha jakwa somni borvel khan West Africa chimpanzee atanga MIHRINGTE nan kai chon ania he virus hi Khawvela darzelin kum zabi somni na toblama phei chuan Khawvel pum atuam chuak ane he natna hi ti damna alom lova amai ro chu kum sangha jakwa som kwa khan ayan kol na dam doi siam chuani in chumi manga thataka in en kol te churei takpa ngai takin an dam the ne kum sang ni somni kum tir lam khan mi pahni chu en kol dam an ni a hei hian mi thiam te ati phur hle nge ani H1N1 flu pandemic sang ni pakwa atanga sang ni som kum sang ni pakwa alo chuak swine flu hi H1N1 virus in a thlen ani a Mexico rama sang ni pakwa ni puilain alo chuak tana chumin nuwa Khawvel puma adarta ani Center for Disease Control and Prevention in Atalan danin Khawvel puma kum khat chungin mi vaibel sekhat le nuai khat velin he ri hi an kaya mi nuai khat singa sangkha jasari atanga nuai nga sing sari sanga zali inkar vel an thibok he shileng hi naupang le kumlama lau palutuk loten an tuarna sa a thi zinga za somret la hi kum somruk panga hnuai lam an ni bok mi thiam te chuan atlang puin shileng thin te hi kumlama upadeuten an tuarna sabik zela chung awang te chuan an taksa a raldo khol te po heng virus laka hian an lo build up vezelin chu chuan he H1N1 laka po hian an lo himpha ta ni nan ngai ani West African Ebola epidemic sangni som palia tanga sangni som paruk Ebola hi an hriat na masaber chu sangha jakwa som sari paruka Sudan ale Democratic Republic of Congo ateni a athen tu virus lo chu na chu ba ka tangina ni kumsani som pali atanga sangni som paruk chung khan Ebola churon langthar le in West Africa aron suasam le vak maya mi sing ni sangre zarukin he na hi kain chung jinga mi sing kha sang kha jathum som ni panga zet te chuan an thi puani case report masaber chu December sangni som pathuma Guinea ania chumi nuwa Liberia le Sierra Leone vela te rang takin alo dar chhota a thi pui tamber na mun po hengrama te hian ani Center for Disease Control and Prevention in a report danin Nigeria, Mali, Senegal, United States le Europe ramate potle mazong chu henat na hi mu ani ve bok Ebola hi ti damna damdoi ala omlova vaccine siam chu tum hian mithiamte anla phechar charane Zika virus epidemic 2015 to present day Zika virus te hi thosi chikhat Aedes genus anti te chuan anpudara chuti rual chuan mi pat mei chen na mana tang po in a in kai chon ve thei ani ome he virus hian no pangle puitlinga engma na asiam lo lain nu pum chunga no te ero chon na sa takin alo tuar thei thung ani chu chuan nau pian ati kholowin har sana tam tak asiam theya Zika virus kengtu thosi te hi ramlum le hnonga te anin thlapun chaka wangin heng South America Central America le United States himlamram te hi anum du na munte anni a
Zika virus po hi heng huna te hi chuan a HLAUHAWM hle theidon tina ani ole khang te kha Khawvel in Hripui lo ma chon to langsar zual somni te an ni a tun lai hrileng mek ero soi ngai lo luma ka handari ani heng ba ka hian MIHRINGTE SUATTU virus HLAUHAWM som pahnih te ti video kalo da to hi lo en chhunzawm la tun tuma ka han ta lan tel tak lo tel ve nge oma kan lo ngai turang chi kha heta hian ka da to wangin tun tuma hian ka han ta lang tel ta lo mai ani